nkuko twababwiye bakunzi bakadasohoka ba Analyza Empire, nta kintu uretse kubagezaho amakuru akimara kuba, cyane ko twe tutayarema ahubwo tuyatara ubundi tukayabagezaho, ndetse byaba ngombwa tukayasesengura twifashishije impuguke ariko zitari za mpuguke zo Kendisi na Mutabaruka bajya bavuga. Nkuko tubikesha ibitangazamakuru mpuzamahanga turi bubabwire muri iyi nkuru, Israel nyuma nayo yateye Isfahan, umwe mu mijyi ya Iran, ikoresheje drone cyangwa utudege tutagira abapiloti. Ibyo Seven Maestro avuga nibyo mwabyumvise neza. Israel yateye Iran. Ikimeze nka kwa kunda abana mbere yo kurwana babanzaga kwishyushya bakorana mu matama kugira ngo batare umujinya. Ngiye tugiye kubana ndi Musa Savimbi ndetse na Seven Maestro. Tubahaye ikaze mu isi yo gusesengura. Analyza Empire. We hate to create. Duhere ku gitangazamakuru mpuzamahanga gikomeye mu gutangaza inkuru, cyane cyane inkuru zo mu burasirazuba bwo hagati, Al Jazeera. Ku mutwe w'inkuru kiramukanye kuri uyu wa gatanu iragira iti Explosions as drones downed over Isfahan. Bivuze ngo iturika ryatewe na drone yamanutse hejuru ya Isfahan. Ibitangazamakuru bya leta bivuga ko Iran yarashe bateri kugira ngo irase indege zitagira abapilote cyangwa drones eshatu hejuru ya Isfahan. Mu gihe amakimbirane yo mu karere yiyongera nyuma y'igitero cyo kwihorera kwa Iran kuri Israel nyuma y'igitero cyagabwe ku biro by'ububanyi n'amahanga muri Syria, umunyamakuru ukorera igitangazamakuru ABC News cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko Israel yagabye igitero cya misile ku kibanza cya Isfahan muri Iran. Ibi byatangajwe n'umwe mu bayobozi bakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nta jambo rya Israel na Iran ryigeze rivuga kuri iki gitero bivugwa ko cyagabwe. Indege mu mijyi myinshi ya Iran zahagaritswe muri make, kandi hari andi makuru avuga yuko ibisasu byaturikiye mu gihugu cya Syria ndetse na Iran. Uku kwiyongera rero kw'amakimbirane hagati ya Iran ndetse na Israel gutewe ahanini n'intambara Israel yagabye mu karere ka Gaza muri Palestine. Ikaba imaze guhitana abantu 34,000 kandi kongera ubwoba bw'ihohoterwa mu karere kose. Nk'uko abayobozi b'ingabo na televiziyo ya leta ya Iran babitangaza, ngo ibintu bitatu biguruka bitarashwe byarasiwe hafi y'ibirindiro by'ingabo za Iran. Ahangaha ni mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Iran, akaba ari mu ntara ya Isfahan. Ikigo kizwi ku izina rya munani rya Tactical Air Base kikaba kibamo amato ya Iran ndetse n'indege za F-14 Tomcats zikorerwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaguzwe mbere ya revolisiyo yo mu 1979. Umuyobozi wa Iran kandi yari yabwiye itangazamakuru rya Iran ko ibisasu ndetse n'ibyabirashweho byaguye byose ariko nta na kimwe byigeze byangiza. Abajijwe niba ibyo bikwiriye gutera abanya-Iran ubwoba, yagize ati igisubizo cya Iran mwakiboneye. Aha yashatse kuvuga ko igitero cyatewe na Israel gishobora kuba kuri ubiherezo ry'iterabwoba rigenda risubira inyuma. Yongeyeho kandi ko bari kurwanya iterabwoba aho ryaturuka hose, yaba muri Iran cyangwa muri Israel. Barasaba ubwirinzi bwinshi nyuma y'amakuru avuga yuko Israel yagabye igitero cyo kwihorera muri Iran. Abakozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abagize imiryango yabo babujijwe gutembera ku giti cyabo hanze y'akarere gakomeye ka Tel Aviv ndetse no mu turere twa Yerusalemu cyangwa Beersheba kugeza igihe bazabimenyesherezwa. Iyi ambasade kandi ishobora kurushaho kubuza cyangwa se gukumira abo bireba bose gutembera mu bice bya Israel, harimo nk'umujyi wa Yerusalemu wa kera ndetse n'agace ka West Bank kigaruriwe na leta ya Israel ikambuye Palestine. Nanone kandi nk'uko Savimba amaze kutubwira, reka tubagezeho nanone ku rundi ruhande ibyavuzwe n'igitangazamakuru cyo mu Burusiya cyitwa Russia Today. Ibiro ntaramakuru IRNA cyangwa se Islamic Republic News Agency byavuze ko kurinda ikirere byakozwe mu bice byinshi bya Iran, kandi ko Israel yibasiye ikibuga cy'indege cya gisirikare ndetse na radari muri Syria na Iraq. Hussein Dalerian, umuvugizi wa gahunda y'ikirere cya gisivili cya Iran, yanditse kuri X cyangwa Twitter ko indege zitagira abapilote nyinshi zarashwe hejuru y'umujyi wa Isfahan. Reka Savimba akomeze none atugezaho ubundi mbona imvano y'ubushyamirane bw'ibihugu bibiri yaturutse hehe, yatangiye iti. Tubahaye ikaze nanone mu isi yo gusesengura. Nagira ngo turebere hamwe imvo n'imvano y'amakimbirane ari hagati y'igihugu cya Israel ndetse na Iran. Byatangiye biti mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda ndetse na za 70, igihugu cya Israel ndetse na Iran byari bifitanye umubano mwiza cyane yuko Iran ari cyo gihugu cya mbere cyemeye Israel nk'igihugu mu gihe ibindi bihugu by'Abarabu byari byaranze kwemera. Icyo gihe rero bakaba bari banafitanye umushinga w'igihe kirekire uremereye w'umuyoboro w'ibikomoka kuri peteroli bizajya biva mu gihugu cya Iran ubundi bikambukirana inyanja itukura bikagenda bigahinguka muri Israel bigaca mu mijyi ibiri ya Israel. Bakaba bari bagamije yuko ubundi bizajya biva muri Israel bikomeza no mu bindi bihugu by'i Burayi. Nyamara iyi mishinga ikaba itaramaze kabiri kubera yuko ibihugu byombi byatangiye kurebana y'ingwe bidateye kabiri. Byatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1979. Kiriya ni ikibyimba cya kanseri gikura umunsi ku munsi kuva cyavuka.
Ayo ngayo akaba ari amagambo rero yavuzwe na Ayatollah Ali Khamenei, akaba yari umuyobozi mukuru w'ikirenga wa Iran. Aha ngaha akaba yaravugaga Israel yuko ari ikibyimba, yuko nibadatangira hakiri kare kizabakurana kikababyimbana. Hamaze igihe rero bivuga yuko ari amagambo, baterana amagambo hakurya no hakuno, ariko mu kwezi kwa 10 mwaka 2023 ubwo umutwe wa Hamas wagabaga ibitero by'ibisasu ku butaka bwa Israel, noneho amakimbirane ari hagati y'ibihugu byombi yatangiye gufata indi ntera, kubera yuko leta ya Israel yavugaga yuko umutwe wa Hamas ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye irwanya iyi leta iterwa inkunga n'igihugu cya Iran. Iyo usuzumye neza rero usanga igihugu cya Israel ndetse na Iran ari byo bihugu bifite imbaraga muri aka karere k'uburengerazuba bwo hagati. Nyamara ibi bihugu nanone biratandukanye cyane. Kugeza kuri uyu munsi wa none ubungubu igihugu cya Iran ntabwo cyemera Israel nk'igihugu, ahubwo bo bavuga yuko ari kamwe mu gace gusa gatuye n'abayahudi benshi, ariko ntabwo bakemera nk'igihugu cyigenga kibaho. Nyamara aya makimbirane atandukanye cyane no kuba ari iby'abayahudi ndetse n'abayisilamu muri rusange, ahubwo ibihugu byombi birarwanira gukontorora cyangwa se kugenzura aka karere. Nanone kandi Iran ikangira Israel yuko ifatanya n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyo ifata nka sekibi mukuru cyane, ntandaro y'ibibi byose biba muri aka karere. Noneho muyemerere turebere hamwe ubundi mu by'ukuri aya makimbirane akomoka hehe, agamije iki? Ese ibi bihugu birabara inyungu cyangwa n'urwango ruri hagati yabyo gusa? Nk'uko nabibabwiye tugitangira, mu mwaka wa 1948 Israel yavugaga yuko ibaye igihugu cyigenga. Iran iri mu bihugu bya mbere by'abayisilamu bemeye yuko Israel ari igihugu, bakemera no kuyishyigikira. Ariko se byaje kugenda gute nyuma noneho? Impinduramatwara yabaye mu gihugu cya Iran mu mwaka wa 1979 yacuritse ibintu byose bihindura isura. Rouhollah Khomeini icyo gihe wari umuyobozi w'impinduramatwara za Kisilamu muri Iran, akaba ndetse ataravugaga rumwe n'ibihugu by'i Burayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabonaga Israel nkaho ari igihugu gihagarariye inyungu z'Abanyamerika ndetse n'ibihugu by'i Burayi. Nuko guhera ubwo ngubwo leta ya Iran yatangiye kuvuga yuko itacyemera Israel nk'igihugu. Nk'uko nabibabwiye tugitangira, iri mu bihugu bya mbere by'abayisilamu byari byaremeye yuko Israel ari igihugu banayishyigikiye. Ariko izi mpinduramatwara zikimara kuba, bahise batangira kuvuga yuko batakiyemera nk'igihugu, cyane ko n'ubundi bari barayemeye nk'igihugu bari abo mu bambere bangaba bari bamaze gukorera kudeta babavanye ku butegetsi binyuze muri za mpinduramatwara za Kisilamu nyine nababwiraga haruguru. Byaje gukomeza urwango rubarurere ku buryo uyu muyobozi wa Iran nta na rimwe yongeye no kuvuga izina Israel mu kanwa ke. Byarakomeye cyane rero bavuga yuko Israel bagomba kwivanaho ndetse bakayisiba ku ikarita y'isi, ku buryo imwe muri rompoe zikuze cyane mu mahuriro y'imihanda mu mujyi rwagati, leta ya Iran yahamanitse isaha mu mwaka wa 2017 ivuga yuko iyo saha igiye kuzagenda ibara imanuka paka leta ya Israel ivuyeho. Bo bavugaga yuko mu mwaka wa 2040 leta ya Israel itazaba ikiri ku ikarita y'isi, itazaba ikibaho, icyo gihugu kizaba cyitwa amateka ko ari igihugu cyagerageje kubaho ariko kitakiriho. Ahangaha mu mujyi rwagati rero kuri iyo rompoe niho hatangiye kujya hagaragara imyigaragambyo igiye itandukanye, abantu bo muri Iran bakahurira bamagana leta ya Israel ndetse n'ibikorwa byayo, ndetse ugasanga hagiye hamanitse n'ibyapa ndetse n'amatangazo akakaye cyane. Akenshi abaturage basanga bavuga ngo urupfu kuri Israel, urupfu ku Banyamerika, ibintu bigiye bitandukanye. Mbese ryabaye ihuriro ry'abantu bose bashaka kuzajya barwanya Israel bajye baza bahahurire ubundi bayamagane. Ndetse leta ya Iran irushaho no kugenda izana ingengabitekerezo ndetse n'andi magambo akakaye agaragaza urwango kuri leta ya Israel n'abayahudi muri rusange. Iran yagiye ikoresha aya magambo akakaye cyangwa se icengezamatwara mu rwego rwo kurwanya Israel. Ariko ahangaha nagira ngo tuze gutandukanya amagambo akakaye n'ukuri guhari. Ayo ngaya akaba ari amagambo yavuzwe na Merzad Brujerdi, akaba yaranditse ibitabo bigiye bitandukanye rero ku baturage ba Iran ndetse na politike y'igihugu cya Iran byombi. Bivuze ko uyu mugabo ibintu yavugaga arabizi neza cyane, ni inzobere. Ibitabo yagiye yanduka bitandukanye rero yagiye abyandika mu Cyongereza, ibindi akabyandika mu Gifasi, n'ururimi rukoreshwa mu gihugu cya Iran. Bivuze yuko ibyo yandikaga ni ibintu yakoreye ubushakashatsi, arabizi neza. Akaba agiye no kugenda dufasha kugira ngo dusobanukirwe neza amakimbirane hagati y'igihugu cya Iran ndetse na Israel akomoka he, azagarukira he, ese koko intambara igiye kurota ikomeze? Katwumve. Ya rompoe nababwiraga kare abaturage bahuriramo bigaragambya muri Iran bamagana Israel murayibuka. Iriya rompoe bayise Palestine Square cyangwa se rompoe ya Palestine, kubw'impamvu nabwo turi buze gusobanukirwa. Leta ya Israel itangiye ibitero bikakaye bigaba muri Palestine ubwo yarwanyaga umutwe wa Hamas. Iyi rompoe wasangaga yuzuyemo abaturage bari kwamagana ibyo bitero batuka Israel, bifuza urupfu kuri Israel n'abana bayo, ndetse bakavuga ko Palestine irengana, bakanarengera bakavuga yuko umutwe wa Hamas w'iterabwoba nawe uri mukuri, uri guharanira uburenganzira bwabo. Ikindi mugomba kwibuka ahangaha nuko igihugu cya Iran kitayobowe na demokarasi, ni igitugu cyeruye. Ni ukuvuga ngo ubuyobozi bufite uburenganzira bwo gufata umwanzuro wari wo wose butagishije inama abaturage,
bemerewe gukora icyo bashaka no gutegeka icyo bashaka mu gihugu. Abenshi rero bakaba banagendera ku ibingibi bakavuga yuko iyi myigaragambyo iba yanateguwe n'igihugu cya Iran ubwacyo ari leta ibitegura, ahubwo atari abaturage babyukira mu mihanda nta muntu n'umwe wabashishikarije, kubera yuko ibintu bibavuye ku mutima. Kuko nagari ubwa mbere byagiye bigaragaza yuko leta akenshi ngo ari itegura imyigaragambyo igahamagarira abaturage kujya mu mihanda bakamagana leta ya Israel. Cyane ko kuva aya makimbirane yatangira leta ya Iran yigize nkaho ari umuvugizi uvugira abanyapalestina. Ariko si ibi byose ni ukubera iki? Ahangaha rero bari kubaza uwitwa Abed Kanani, akaba ari inzobere ku mubano w'Abarabu na Israel. Abanya-Iran bakunda gukoresha ibi bintu rero ahanini bagira ngo bagaragaze ko aribo bafite imbaraga hano mu burasirazuba bwo hagati. Aya magambo rero uyu mugabo Abed yavuze anashimangirwa na wa munyasiyansi twatangiranye Maharaz Burjerdi, nawe niko abibona. Gusobanukirwa neza ibijyanye n'umubano mpuzamahanga w'igihugu cya Iran, Iran bishaka kwigaragaza nk'umuyobozi mukuru w'ibihugu by'abayisilamu mu burasirazuba bwo hagati. Bakomeza kugenda bazana amagambo ndetse n'ingengabitekerezo zihamya ko Iran ari we muyobozi wo mu burasirazuba bwo hagati. Twebwe turabarwanirira abanyantege nkeya. Kugeza ahangaha ushobora kuba watangiye kumva impamvu Israel ndetse n'igihugu cya Iran bifitanye urwango. Ariko noneho ibingibi byaragiye byambuka imipaka birenga ibihugu byombi, ahubwo intambara zikagenda zibera no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye ndetse n'ibituranye. Iran rero yaje kugeraho ishinga icyo bita Axis of Resistance. Ndaje mbasobanurire neza mu rurimi rw'ikinyarwanda musobanukirwe. Mwumvise umutwe w'abanyapalestina witwa Hamas wagabye igitero kuri leta ya Israel mu kwa 10 ku itariki 7 umwaka wa 2023. Umutwe bafata nk'uwiterabwoba mu bihugu by'Iburayi ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara uyu mutwe wa Hamas ntabwo ari wo mutwe wonyine witerabwoba ukura intwaro ndetse n'amafaranga mu gihugu cya Iran. Iyi mitwe myinshi ivuga yuko irwana intambara negatifu ya jihad igiye itandukanye, harimo nk'uyu wa Hamas ukorera muri Gaza, hakabamo n'uyu wa Hezbollah ukorera muri Libani, ndetse n'indi mitwe ikorera muri Syria, hakaba indi mitwe ikorera muri Iran, hakaba n'indi mitwe irwanira mu gihugu cya Iraq, hakaba ndetse n'abahutis barwanira muri Yemen. Kuba Iran ari cyo gihugu cya mbere giha intwaro ndetse n'ubufasha umutwe wa Hamas, nanone Iran ibyo ngibyo bigenda rikigira nk'umuyobozi mukuru cyangwa se umuterankunga mukuru w'iyi mitwe igiye itandukanye iharanira uburenganzira bwa Palestina. Yo ikavuga ko ari igikorwa cyiza cyane ibiri gufasha Abarabu kugira ngo babone ko bakongera kubona ubwigenge bwabo. Ivugwa yuko bambuwe n'abanyaburayi, abanyamerika ndetse na leta ya Israel. Ariko hanga hari ikindi kintu mugomba kwibuka, buriya abayisilamu benshi cyane ni abasuni, higanjemo ndetse n'abayisilamu bo muri Palestina. Hanga hahita yongeramo n'abandi bayisilamu mu gihugu cya Arabia Saudite nabo b'abasuni, kandi Arabia Saudite ikaba ifatwa nanone nka kimwe mu bihugu bikomeye cyane mu bihugu by'Abarabu gifite imbaraga ndetse n'amafaranga. Ahangaha igihugu cya Iran ndetse na Arabia Saudite bikaba ari n'ibihugu birebana y'ingwe bisa nkaho nabyo bishaka guhanganira kuyobora aka karere. Nyamara igihugu cya Iran cyo ntabwo abayisilamu bacyo ari abasuni, ahubwo ni abashia. Nanone akaba ari urundi ruhande rw'abayisilamu bafite ibintu batumvikanaho cyangwa se batemeranyaho neza, ariko bombi bakaba ari abayisilamu. Ni nk'uko nyine no mu bakristo bavuga bamwe ni abadive, abandi ni abarokore, abandi ni abakatolika. Ahangaha none reka tuzamuke tujye ku mupaka wa Israel mu majyaruguru aho hanira imbibi n'igihugu cya Libani. Ahangaha naho rero hepfo mu majyepfo ya Libani turaza kuhasanga undi mutwe w'indwanyi wa Kisilamu witwa Hezbollah. Uyu mutwe nawo neza nka Hamas ukaba uterwa inkunga n'igihugu cya Iran. Ntabwo ari ibyo gusa, turaza no kujya ku rundi ruhande tuze kuhasanga abahutis. Abangaba nabo hanini ukaba wasanga mu gihugu cya Yemen, ariko ntabwo babuza no gukorera mu bindi bihugu bigiye bitandukanye bafitanye amasezerano, harimo nk'izi ngizi za Libani ndetse na Iran. Witegereze nk'ahangaha nk'amagambo y'urwango iyi mitwe iba yandika: urupfu kuri Amerika, urupfu kuri Isirayeli, umuvumo ku Bayahudi. Neza amagambo duhita twumva ahura n'andi tuza gusanga hakuno mu bigaragambya mu gihugu cya Iran. Urwango aba bantu banga igihugu cya Isiraheli neza rugendana n'urwango banga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuze ngo ingengabitekerezo neza turi buze gusanga mu gihugu cya Iran ni nayo turi buze gusanga muri aba bahutis bo muri Yemen, nk'abantu bategurira hamwe, bakorana, bagakora buri kimwe cyose babyumvikanyeho ndetse bakanaterana inkunga nk'uko twabibonye. Gusa ibingibi Iran irabihakana ikavuga yuko itigeze yohereza intwaro kubashyigikirira, byemera yuko ibona ko baharanira ukuri, ariko igahakana yuko ari ubufasha bwa gisirikare bwose yigeze itanga. Nk'uko tubyumvise, hari imitwe myinshi y'iterabwoba cyangwa se imitwe myinshi ya Kisilamu irwanya igihugu cya Israel kandi izengurutse imipaka yacyo neza, kandi tumaze kubona yuko iyi mitwe iterwa inkunga n'igihugu cya Iran. Ibi rero bikaba ari ibintu byigaragaza yuko biba byanapanzwe, nkaho nka Hamas ikimara kugaba ibitero kuri leta ya Israel, umunsi wakurikiye nabwo Hezbollah nayo yohereje ibindi bisasu ku gihugu cya Israel biturutse mu gihugu cya Libani. Ahangaha leta ya Israel nayo ikaba yarihimuye yohereza ibitero by'indege mu gihugu cya Libani.
kugira ngo yivune umwanzi ihangane na Hezbollah iherereye mu majyepfo y'iki gihugu. Si ibyo gusa, ikigaragaza ko iyi mitwe yombi uko ari itatu ikomeza gukorana, abahutizi nabo mu nyanja itukura bahise bagaba ibindi bitero ku mato ya Israel yacaga mu nyanja itukura. Ariko se uretse gukoresha iyi mitwe igiye itandukanye bagatera igihugu cya Israel, leta ya Iran ubwayo ishobora kugaba igitero simusiga ku butaka bwa Israel idaciye hirya no hino? Ibi ngibi ejo bundi byarabaye ubwo leta ya Iran yoherezaga amadrone arenga 300 ndetse n'ibindi bitwaro ku butaka bwa Israel. Aha ngaha rero tumaze kureba ku ruhande rwa Iran, ariko se Israel yo ni shyashya? Cyangwa se Israel yaricaye irategereza bayigabaho ibitero gutyo gusa, yo nta kintu ikora? Ese yo nta kintu izira yaba yarakoze? Reka turebe. Leta ya Israel igeze kugaba ibitero mu gihugu cya Sudani ndetse no muri Syria, aho mu 2009 yagabye igitero muri Sudani ndetse mu 2013 yongera kugaba ikindi gitero ku butaka bwa Syria. Bivugwa yuko rwose ibi bitero by'indege byagabwe muri ibi bihugu byombi Israel yari ibiri inyuma, nubwo Israel yo ibihakana. Cyane muri Sudani barahateye, muri Syria naho bongera kuhatera, ariko nanone bigaragara ko hari hagamijwe kugira ngo bace intege intwaro zavaga mu gihugu cya Iran zigaca muri Syria zigamije kugera kuri iyi mitwe yose irwanya Israel yikikije. Aha ngaha ndagira ngo none dute tujya ku yindi ngingo ikomeye iteye ubwoba, ibitwaro bya kirimbuzi. Iran imaze igihe kirekire yahereye kera rwose ibisobanura yuko uranium yayo ndetse n'izindi mbaraga za nucleaire ifite izikoresha mu rwego rwo kwishakira amashanyarazi, itagamije na rimwe kuzigera ikora ibitwaro bya kirimbuzi. Ese koko ni ukuri? Iran ntigamije gukora ibitwaro bya kirimbuzi, ibyo ni ibinyoma. Ayo ngayo ni amagambo yivugiwe n'uwahoze ari perezida wa Iran bita Hassan Rouhani. Nyamara aya magambo uyu mugabo yivugiye ntabwo yigeze yemerwa n'ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Ubwongereza ndetse n'Ubumwe bw'Uburayi. Bavuze ko aya magambo ari ibinyoma, ko ahubwo Iran rwihishwa ishobora kuba iri gukora ibitwaro bya kirimbuzi, cyangwa se ikaba ahubwo yaranamaze kubirangiza ikaba ibifite. Israel nayo nuko ntabwo yigeze yemera ibyo bintu. Mu magambo ya Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israel, yivugiye yaravuze ati Iran irabeshya ku bintu bijyanye n'intwaro za kirimbuzi. Bivuze ngo Iran irimo irashakisha imbaraga zikomeye. Niba koko ishaka kuba umugenzuzi n'umuyobozi w'uburengerazuba bwo hagati, ikeneye intwaro za kirimbuzi. Ikibazo ni ese yamaze kuzibona cyangwa n'ubu ngubu iracyagerageza kuzikora? Yanzobere twatangiranye mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga bw'ibihugu, cyane cyane hagati y'igihugu cya Iran na Israel, wakomeza avuga ati ra porogaramu cyangwa gahunda ya nucleaire y'igihugu cya Iran iri mu bintu bigomba kwiha imbaraga zo kugira ngo iyobore aka karere. Ni umupangu wayifite. Ati kandi Iran ikaba igamije kugira ngo ishyire igitutu kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu by'i Burayi. Leta ya Israel nayo kandi ikabibona yuko igihugu cya Iran kiramutse gifite intwaro za kirimbuzi byaba ari ikibazo gikomeye cyane ku baturage bayo n'ubutaka bwayo. Cyane ko hagati aho ngaho Israel nayo bivuga yuko ifite intwaro za kirimbuzi, nubwo nta na rimwe mu ruhame yari yemera yuko izitunze. Ku rundi ruhande hakurya muri Iran naho ahantu hose hagenda hakekwa yuko hari inganda zishobora kuba ziri gucura izo ntwaro cyangwa se zitunganya ubutare bwa uranium, ni kenshi hagiye haterwa hakagabwa ibitero byaba iby'indege ndetse n'ibindi bisasu bigiye bitandukanye. Nk'ahantu hatunganyirizwa ubutare bwa uranium muri Natanz higeze kugabwa ibitero by'ibisasu bikomeye cyane mu mwaka wa 2020 kugira ngo barebe ko bahagarika porogaramu yo gukora ibitwaro bya kirimbuzi bwa Iran. Iran icyo gihe yashinje Israel yuko ariyo yagabye ibyo bitero. Nyamara kandi koko nibyo, kubera ko ubuyobozi bwa Israel bwagiye bugerageza kenshi bukanavuga yuko butazihanganira yuko Iran igira ibitwaro bya kirimbuzi, ko ahubwo bugomba nabo kugira ikintu bukora. Leta ya Iran ikabitangaza yuko ubutasi bwa Israel Mossad bwagiye bunagaba igitero ku bene gihugu ba Iran bagiye bafite aho bahuriye n'ikorwa ry'ibu bisasu bya kirimbuzi cyangwa se iyi porogaramu nucleaire. Icyambere ngo bagiye bahera ku banyasiyansi bari bafite aho bahuriye n'uyu mushinga wo gukora ibisasu bya kirimbuzi, by'umwihariko uwo bafata nk'umubyeyi w'icurwa zizi imbaraga kirimbuzi za nucleaire. Bakaba baramugambye igitero mu mwaka wa 2020. Nyamara Israel ntago ijya yemera na rimwe yuko nayo yigeze igaba ibi bitero mu gihugu cya Iran ndetse no kwataka abantu bose b'abanya-Iran bafite aho bahuriye n'iri korwa ry'imbaraga kirimbuzi. Muribuka wa muyoboro twatangiranye mbabwira wagomba kuzajya uvana peteroli mu gihugu cya Iran ukayigeza muri Israel ubundi ukaza gukomeza ujya i Burayi. Uyu munsi wa none tuvugana umuyoboro warubatswe urahari ariko nta peteroli icamo. Noneho rero turaje munyemerere dusimbukire mu kindi gihugu bita Azerbaijan. Iki ngiki akaba ari igihugu gihana imbibi n'igihugu cya Iran. Iki gihugu rero nacyo kikaba gifite uruhare rukomeye cyane muri aya makimbirane. Kuva mu myaka y'1990 Israel yatangiye kugira umubano mwiza cyane ukomeye ndetse hagati n'igihugu cya Azerbaijan.
Azerbaijan, igihugu cya Kisilamu kandi nacyo kiyobowe mu gitugu cyeruye. Azerbaijan rero akaba ari igihugu cyohereza ibikomoka kuri peteroli byinshi cyane muri Israel, ndetse bikaba bifitanye n'imikoranire n'ubufatanye mu bya gisirikare. Aha ngaha rero ikintu kigiye kugorana cyane, ndagira ngo mwitegereze, ndaza kubibereka ku ikarita, murebe amajyepfo ya Azerbaijan, murebe ku mupaka wa Azerbaijan mu majyepfo. Iki gihugu gihana imbibi na Irani, ku burebure bw'ibirometero 700. Bivuze yuko Irani na Israel biramutse bigiranye intambara yeruye, iki gihugu gishobora kuba ahantu heza Israel yanyura iri gutera Irani. Aha ngaha ndumva mutangiye kugenda musobanukirwa neza aho Israel ihagaze ndetse na Irani muri aya makimbirane, cyane ko Irani yo ikintu cya mbere ikora kugira ngo yigarurire ubugenzuzi muri aka karere, ikunda gukoresha imvugo igaragaza yuko iharanira ibyiza ndetse ikarwanirira abatishoboye, ikarwanira abafite imbaraga nkeya, ishinja ibihugu by'i Burayi ndetse na Amerika na leta ya Israel yuko ari byo bitoteza abo banyantege nkeya, by'umwihariko abanyapalestine. Ikindi kandi bikavugwa yuko nk'uko mwabyumvise yuko ibi bihugu byombi by'ibinyembaraga hanini birwana kugira ngo barebe ikizakontorora aka karere muri rusange. Ariko se byashobotse bite yuko igihugu gito cyane nka Israel ubu ngubu gikomeye ku buryo cy'abajyanganye n'igihugu nka Iran kinini? Aha ngaha bavuga yuko ahanini Israel atari cyo gihugu cyonyine kibona yuko Iran ishaka kwigarurira akarere kose. Aha ngaha rero hahita haziraho ibindi bihugu bishaka gushyigikira Israel kugira ngo bikumire Iran, imbaraga zayo zitazabiza umurengera ikigarurira aka gace ikanakayobora uko ishaka. Nuko rero Israel ifite ibihugu bikomeye cyane biyishyigikira. Inshuti ya mbere ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaba mu bijyanye n'amafaranga ndetse no mu bya gisirikare, biravugwa yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifasha leta ya Israel kwirwanaho, ariko nanone nazo ntabwo ari urundi rukundo, ahubwo nuko nazo zigomba guharanira inyungu zazo muri kariya karere, kandi izo nyungu bakaba bafite ubwoba yuko Iran ishobora kuzigarurira. Niyo mpamvu bagomba gufasha leta ya Israel kugira ngo bakomeze kugenzura inyungu zabo muri aka karere mu bihugu by'Abarabu, akarere bigaragara bivugwa ndetse binazwi yuko ari akarere gafite ibikomoka kuri peteroli byinshi cyane ndetse n'andi mabuye y'agaciro. Ubwo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu by'i Burayi bigomba gukora uko bishoboye bigafasha Israel kugira ngo birwanye umwanzi umwe bihuriyeho, ari we Iran. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zikaba arizo zatangije iyi gahunda yo gushyiramo ibihugu bishyigikiye leta ya Israel kugira ngo barusheho barwanye umwanzi umwe, ari we Iran. Muri ibyo bihugu rero hakaba harimo ibihugu bigiye bitandukanye, harimo nka Sudani, harimo Maroc ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu byishyize hamwe kugira ngo bishyigikire Israel ibe yahangana na Iran muri iyo ntambara. Gushyira hamwe rero ibihugu by'abayisilamu b'abasuni nibwo buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabonye zishobora kwifashisha kugira ngo zihagarike gahunda ya Iran yo gukurikigarurira akarere kose. Ndagira ngo mwibuke mbere na mbere yuko Iran ari igihugu cy'abashia. Iran rero kuva ari igihugu cy'abashia ntago yakwishimira kubona Israel kugenda yigaruriza ibindi bihugu by'abasuni kugira ngo bayirwanye. Nkuko nabibabwiye kare mu byibuke, Iran yo ni igihugu kigendera ku mahame akarishya ya Kisilamu, ariko nanone akaba ari igihugu cy'abayisilamu b'abashia. Kikaba rero kidashobora kwishimira kubona leta ya Israel iri kugenda iba inshuti n'ibindi bihugu by'Abarabu b'abasuni bagiye batandukanye. Iki ni igikorwa cyo kurwanya ubumwe bw'abayisilamu. Aha ngaha Ayatollah Ali Khamenei akaba yarashaka kugaragaza yuko Israel iri kugenda ica abayisilamu ibice kugira ngo itsinde intambara ishobore kubigarurira bose. Kugeza aha ngaha ariko ntabwo turavuga ikindi gihugu gikomeye cyane kandi kirimo abayisilamu benshi, aricyo Arabia Saudite. Ubundi igihugu cya Arabia Saudite ndetse n'igihugu cya Israel ntabwo bigeze bagirana umubano mwiza cyane cyangwa se wegeye imbere. Guhera mu mwaka wa 2023 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zikomeza kwitambika zitifuza yuko Israel yahita igirana umubano ukomeye cyangwa weruye n'igihugu cya Arabia Saudite. Umubano ntago wigeze ukomera, ariko nanone ibi bihugu byombi bikaba bifite umwanzi umwe bitinya, ari Iran, kubera ko Arabia Saudite bifite ubwoba yuko Iran iramutse yigaruriye ako karere nayo imbaraga zayo zacika, Israel nayo nuko. Ibi bihugu rero bikaba bisa nkaho bitegetswe gufatanya kugira ngo bikumire imbaraga za Iran. Nyamara Israel nubwo igenda yigarurira ibihugu by'Abarabu, hari ikindi kintu kitagenda neza cyane. Duhereye ku itariki 7 z'ukwa 10 umwaka wa 2023 ubwo Hamas yagabaga ibitero kuri Israel nayo igahita itagize intambara kuri Hamas, ibihugu byinshi by'Abarabu batangiye kurakarira Israel kubera ko bayishinja kwica abanyapalestine Abarabu bene wabo. Aha ngaha rero niho ibihugu by'Abarabu byinshi nubwo byari bifitanye umubano ukomeye na Israel byatangiye gusa nk'ibigenda byifata bisubira inyuma, kubera yuko bitishimiye yuko Israel yagaba ibitero muri Gaza, kubera ko abantu baba bahapfira ni bene wabo n'Abarabu. Akaba ari uko intambara yatangiye rero kugenda itutumba, Iran igakomeza kugenda yongera imbaraga nyinshi cyane mu bitero bigomba kugabwa kuri Israel. Ntabwo ari ibyo gusa, amakimbirane akaba ari aho ngaho yahereye. Iran igakomeza kugenda igaba ibitero, Iran igakomeza kugenda itanga ubufasha, umusada ukomeye cyane ku mitwe yose irwanya Israel.
Leta Zunze Ubumwe nazo za Amerika zitangira kongera amato y'intambara mu nyanja ya Mediterane ndetse n'inyanja itukura kugira ngo igihe icyo ari cyo cyose intambara yavuka izahita itabara. Ari nako byagenze ejo bundi ubwo Iran yoherezaga drone nyinshi ndetse n'ibitwaro ku butaka bwa Israel. Ibyinshi nanone akaba ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashoboye kubihagarika bitaragera ku butaka bwa Israel. Ntabwo ahangaha turabasubiza ku kibazo cya mbere gikomeye cyane. Ese Iran yakwemera kwinjira mu ntambara na Israel mu buryo bweruye? Iran ntabwo izigera yinjira mu ntambara yeruye kubera ko irabizi neza ko Iran iramutse yinjiye mu ntambara yeruye yaba igiye kuba intambara y'akarere ndetse ishobora no kuba intambara irenze y'akarere. Ibyo ngibyo rero bikaba ari ibyavuzwe na Abed Kanan ubwo yavugaga yuko Iran idashobora kwinjira mu ntambara. Nyamara ibi ngibi yabivugaga mbereho amezi 6 mbere yuko ahubwo Iran ihita igaba ibitero byeruye ku butaka bwa Israel. Biragaragara ko Iran bayibeshyeho. Merazad Burjerd nawe twatangiranye w'inzobere mu bijyanye na politike cyane cyane muri biriya bihugu byo mu burengerazuba bwo hagati. Ahangaha nawe yari ari kugira ati aho nawe yagiraga ati bo barabizi neza abanya-Iran ntago bahita binjira mu ntambara yeruye kubera ko kwinjira mu ntambara na Israel ubizi ko nta ndege z'intambara ufite zihagije. Ati biragoye. Iran nayo irabizi ko itahita yinjira mu ntambara na Israel kandi izi neza yuko Israel yirusha indege z'intambara. Ntago yakwirirwa ibyo bintu bitinyuka. Ibi ngibi bakaba rero barabivugaga mbere y'amezi 6 batazi yuko Iran izafata umwanzuro ikohereza drone ndetse n'intwaro kuri leta ya Israel idaciye hirya no hino itabanje no kunyura muri ya mitwe yayigenda ifasha igatera nk'igihugu bwacyo. Ibi ngibi rero bikaba bigaragaza yuko abo twita inzobere n'abandi bantu bagiye batandukanye baduha amakuru nta muntu n'umwe wigeze utekereza yuko bizabaho ko Iran bajya kubona bakabona yeruye idaciye hirya no hino nta muntu yifashishije igabye ibitero ku butaka bwa Israel. Israel se yo izihorera iti? Aba-Israel bavuze yuko uko byamera kose nabo bagomba kugira ikintu bakora bitarangiriye ahangaha. Iran nayo ibaburira ibabwira yuko kiriya gitero cyari kigamije kwihorera ko nibaramuka bagize ikindi kintu bakora izongera none igakora ikirenzeho. Nyamara nk'uko twebabwiye dutangira iki kiganiro, leta ya Iran irashinja Israel yuko yayigabyeho igitero ku birindiro byayo bya gisirikare. Itanita yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko zitazigera ziyishyigikira mu gihe cyose yagaba ibitero byo kwihimura. Mukaba mwari muri kumwe rero nangiye Musa Savimbi ndetse na Seven Maestro, mwakoze kubana natwe. Muchas gracias.